nĩ igongona rĩrĩa rĩcũngĩrĩirie kona ciothe cia wonjoria mwena wa Nyamakima ihingwo. Rĩera rĩa wonjoria rĩkĩamba kũrũgamio, narĩo kĩgoco, nyĩmbo na mahoya rĩgaikũrũka. Tunaangusha madhabahu yote maovu ambayo imeinuliwa mji huu, ndio iangamize wanabiashara fulani na inue wengine. Mahoya marĩa matongoretio nĩ onjoria arĩa matabanagĩria wonjoria gũkũ manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Nairobi makĩoya kanya gaka kwĩyũmĩrĩria kumana na makũmbĩ marĩa makoretwo magĩthingithia wonjoria bũrũri-inĩ. Everybody can attest today. Shilingi inakuwa imara. Saizi shilingi inapelekana na dola. Saizi mafuta jana imeshuka shilingi 5. Tunatumai itashuka tena zaidi, na shilingi nyingine ilishuka na ngapi? 7. Hii ni sector ambayo imeemploy so many of our people. Wenye hata wengine wakusoma wakupata degrees, but they've come here and they are millionaires and they have gone on to employ so many people. The real issue pia hapa kitu nataka utuangalilie sana ni mambo ya taxation. These taxes are draining our people. Wanabiashara wote ambao wako na viongozi hapa, tupange kikao na rais wa Kenya, ndio mumueleze maneno ambayo nilielezwa na viongozi wenu. Ya kwanza, kuna tatizo ya KRA. Ya pili, kuna tatizo ya Counterfeit Authority. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti Ndĩndĩ Nyoro augĩte rĩera rĩa wonjoria nĩ rĩgũthiĩ na mbere na kwagĩra ona makĩria kumana na mĩtaratara ĩrĩa thirikari yambĩkĩte ya gũtigĩrĩra ciringi ya Kenya nĩ yacokia hinya gũkĩringithanio na dola, kuona namba nene ya onjoria aya ĩrutaga indo nja wa bũrũri. Tuliona ya kwamba ile maneno inafanya shilingi ya Kenya lose value ni kwa sababu tuko na vitu mingi tunatoa nje kuliko zile tunapeleka nje, na tuna kitu tunafanya ya kwanza inaitwa import substitution. Iko bidhaa mingi tunaweza kuza hapa ambazo tunatoa nje, na hizo sana sana ukiangalia maneno ya chakula, edible oils is the number 1 import in the Republic of Kenya. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩoete kanya gaka kwĩhũrĩra ndebe akiuga nĩagĩrĩirwo kũheo kanya nĩ atongoria arĩa mataikarĩte mũno ũteti-inĩ arekwambia atuĩke president. Kasema Ndindi ni mmoja wao, Sakaja ni mmoja wao, si hawa ni ndugu zangu ndogo, ngoja Kalonzo kwanza aendelee. I'm quite sure they can afford. We have some business to do. We have the business ya kuimarisha Kenya hii to make it a respectable nation. Oho nĩ moete kanya gaka gũtarĩria mamwe ma moritũ marĩa makoretwo magĩtũnga gũkũ, makĩũria thirikari nene na ya kaunti imethere kĩhonia. Vile umeweka vizuri mambo ya hawkers wanafanya kazi jioni, wale watu wa maduka wanafanya mchana. Tunakuomba governor, vile ulituahidi ya kwamba utafungua masoko mingi ambapo tumeweka kwa budget, utufanyie soko ya City Market ikuwe sawa, soko ya Mudhuru ikuwe sawa, na ufungue soko mingi sana bila kuangalia kabila, mkanipatia kurenu. Na washukuru, na ndio maana tunasema lazima gũcokia gũkũ, na hiyo itarudi. Tuyamwe kanatiguo. Tumetembea safari refu kutoka wakati nilikuwa mwenyekiti wenu wa TNA. Nigora tuwanyu kuma tene na tene. Nĩ igongona onjoria ya maumĩte mena mwĩhoko atĩ wonjoria wao nĩ ũgũtherema ona makĩria matukũ mokĩte, makĩũria atongoria ao metĩkĩre kũhingia marĩa mamerĩra. Ngĩribotera Inooro TV kuma Nyamakima mũciĩ mũnene wa Nairobi, Sagwo Njenga Wambui.